Pamirsa pemerintah Provinsi Bali nenten nadosang ngidupang kembang api ring pekeling wanti warsa anyar kalih tali kalih likur. Parindikan inucap kebawasang oleh Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Ardana Sukawati. Kaketus saking kantor berita antara Ide Mausang, larangan inucap sinarangan saking pewarah pemerintah pusat, sane nenten nadosang laksanayang acara wanti warsa anyar antuk mata tujon nes panglalah COVID-19. Ngenenin indik pesta kembang api puniki, dawag pandemi COVID-19 saneng limbak ring Indonesia rumasuk taler Pulau Bali, Pemprov sampun nenten nadosang ngidupang kembang api, Ritat kala pakeling wanti warsa anyarne lintang kantos mangkin. Jadi astun pemerintah medalang pewarah sane ngelarang pakeling wanti warsa anyar, nanging Pemprov Bali tetap ngelaksanayang pakeling wanti warsa anyar ring wewengkon ipun. Asa punika taler ugar-ugar indik pakeling wanti warsa anyar, majang wisatawan pacang keselehin becik. Manut cok aja ring acara pakeling wanti warsa sane jagirau puniki, wilangan krama miwah wisatawan sane pacang mikelingin ring objek wisata miwah genah umum tiosan pacang kuatesin wantah 50%. Puatesan inucap kelaksanayang sajeroning nambakin panincapan kasus COVID-19. Tios punika prokes ring genah acara taler katureksain. Wagub mempengabdi puatesan Nataru ring Bali sani memargi nenten ngereredang usaha para angge ekonomi antuk nincapang usaha ring galah pakeling wanti warsa anyari puniki. Sajeroning usaha nes penglalah COVID-19, angge pariwisata miwah Satgas COVID-19 pacang nyelehin langsung pemargian Nataru inggian saking pemargin prokes miwahnya gejarak pantaraning krama wiyadin wisatawan sane mikelingin wanti warsa anyar sane cakirau. Bali Pos nguningayang.